دم خوش گهدار و تماشاوان هجاد برنامه روجوایی رو دل قلبمه دورخستن اشکارا شاردارین مزنین دیاربکر وان و مردینی دناب هفته ده باندورک سیاسی جواتی برفره لباکوری کردستانی پیدا کرد افکر یارجالی پلاتفورمی نابنتوی و جیوکی آلوزیک مزن لپیش روسیا دموکراسی لی ترکیه تیدست نشان کرن دی جیهانا کردتی گنگ شکرن ایریشن همبری خباتا سیویل دموکراتا کردان خودی چی پیامان و نشانه یانه نن اسکرنا اراده یا دنگ دیران به تایبتیین کرد بریارک سیاسی و دیجبری مافناسین آج کردان ریه جالی خو بده سلاطا ترکیه وی کریارا خود پنگاوک حقوقی و یاسایی دیدن اسکرن لگر سروکی بری بارویا دیاربکر مافناس محمد امین اکتار هم ده هرگلین وی بویره بگرن دست و بنرخینن سلاف کک محمد امین وزیر نافخویی ترکیه کار دورخستنا شارداران به بنگهک حقوقی و یاسایی پیناست که لگور و گلو دورخستنا شارداران براستی بسدمین یاسایی و حقوقی بو شکل مساخویا بکرجی نه yasayı راست بشه مشروعیت وش خودتونه yasayı نینه یعنی به قانونیه جبر چی به قانونیه 2000 سال 2016 دا در روش آورته دا به قرارنامه کی دا زاگونا قانونا شهرداری گوهرتن یعنی خالق نوانی گفتن کی کسی کی جالی ام بیجن کی سوجه کی ترور گوور سوشتار کرن و چاخه دبکی جالی وزیر کاری هندرو و یا جی دالی والی و جو وظیفه دست ور کشاندن اوجدر وای و قایم کی ور تعیین کردن راست دبکی گفت لی بله او زاگون در روش آورته دا ابلی امکان گورا صلاحیت روش آورته کو دابون حکمت دوی روشه دا درکت و روش آورته سال کی بله 2018 دا رابو جبر به کی حکم کی و قرارنامه ایران نمایه و قرارنامه شخورد که بنگه اب یک شیف دیم قوام ندارن بین بچاوی دور خستنه او بریاره گو سرنا قراره گوی دور خستنه دوی داد نویسه که ولایت دیاربکر دیگه نیسان 2019 دا yani roje ki pişti hel bejartine nivise ki wezareta karendr vaşan diye لگور و نویسی کریه بنگه کی کوچ وظیفه دست ساعتی کشاندن. اف چه نشانی مده؟ حکومت پیشتی هل بجارتنا بری هل بجارتنا سیویه کی آداره هل بجارتنن هرمی اوه کرو برخو. گو HDP تینک شهرداری اب دست بخینه وان شهرداری وجده سوام بگیره. جو بگو ویجی شور بهانه دیگرن. آنها دوی کی ایران دوی سرکومار دوی کی وانا پره شهرداریه تشت مالی امکان مالی جر رخصنا پکی را دشین ویاد بشه و iddia که آنها شهرداری bütçe کاوه yani jüküdere perejerte bıçağı jüküdere peredisine veya tevekit bine kayde dayım o bankada derbastı be tişte o harcıydı ki her kuruş bölgora belgeye harçtı ki yani ev iddia go rast bese لسر حساب شهرداری گاوا لیپرسین کی گلسری گاوا وره چکرین گاوا گلسر و لسر حساب که شهرداری و شاید خویا بکی کی گو شهردار فرن شهرداری یا جی مالی جی کسی نکار بله برزاکتر نها هر سه شهردار ای دیاربکر وان و مردینه به بانگشه PKK هر وها با آلیکاری کرنا دارایی و لوجستیک جبوری خستنا تروری بیکو بیب ناف کرن لی وکی گوتی ناسین مبستاوام PKK'ye ku آلیکاریه کی دارایی و لوجستیکش PKK راحتیه کرن نها جرای گشتیره تو بلگه یک وسا نهاتیه اشکره کرن گلوش داد گهیره جالی وزارت نافخویی و جالی هیزین اولی گریدایی وزارت نافخویی و گریدایی لیکولی نینگو هاتن کرین و یانجی جاری سروکوماریه و تو بلگه هاتنه پیشکش کرن؟ نه شو در حق شهردار دیاربکر بازار مزن
Selçuk Mızraklı der hakkı de lepersine hatta ifade yüzüne hatiye girdi. Yani kesi ifade ki lepersi. Lebele ama peki paj varın. 2016 da ki şaradar bajarı mezin şaradara bajarı mezin gülten kışanak hat girtin hej girtiye. Doza vecez parazeriya brez kışanak yitkim. Düve da ki çe iddia ki hava natiye gotun. Yani darazi iddia ki usal bember darazi dozger ne gotiye. Da Allah'ı ve da teşkiye. Hem velati ki gili kiriye cev kera. Ev ben bir merdi bejim. Bered gotin ki evka serok vezirati lüvederi meleki çinti gili gazlı okul beji. Lüvederi hem velati ki bazar ki neka gotiye ki avana imkanı belediye je rehsına pek kera teslim ederetkin. Jiber ve dozgeriya Diyarbakır liser ve mesele 2016 da lepersin vetke olser ve mesele de lekolin dike. Müdüriyete evlahiya Diyarbakır lekolin dike. Daviyat sema belga godgin diben ki der hakkı ve iddiada meçi delil ki belge gibi dest ne kıstiye. Jiber ve ki hatta iroin çi nunere ki hükümeti gotune zedi gotune wan çi belge ki der hakkı ve meselede ne dana daraze ne cici çapameni ra diyar kının. Veya iddia ki mücerrete iddia ki bebinge. Bele برز اکتر نها هر امد لسر وی شوپا حقوقی یاسایی بردوام کن بفداری هدف دست نشان کرکو پاریزگاری دیاربکری روژا یکی نیسانی انگو روژه کی پشتی هلبجارتنی سیهوی یکی آداری کو هینجی کمیسیون بلنده هلبجارتنان تو شارداری دست نشان جینه کربون نامه که وزارتان افخویی را رید که دوی نامه ده دخواست که کو قیومش دیاربکر را به دست نشان کرن گلول ولاتکی دموکراتیک چاوا دکاره پارزگارک دخوازیه که وسا جه وزیر کی نافخویی بکه بنگه که حقوقیش ویه که رهیا اوگر نبی برام بری وی پارزگاری بخواه گلو پروسه که حقوقی دوی نیه بری و برن Proses ki usatine burası yani zagore da iştine. Yani tübeji ki der hakkı şaredare ki da beri govere hel bijartın parezgar ki rabe der hakkı vida lepersin ki veke o nevis ki benefsine jevazarete ra tişki usatine imkan ki usatine. Lebeli merdin vaneji usa khoyadike ki diye ki nisan der hakkı vanda ji nevisati nefsandır. Yani valiye van bajara der hakkı vanda ji nefsandır. Ebiye xoya dike ki hükümeta Türkiye beri siviye ki adarı, helbişartan siviye ki adarı, jahamu valiyara nevisnim sandi gotiye ki der hakkı vanda çile persin hebben. Çe be hakkı vanda jmar benefsin berse bidim var. Liser dağvaza wezarata kare hundur ev nevisatne nefsandım. Edve baveriydan belge desem daten le bele usa xoya dike ki jiber xova vali ki nikaratiş ki haveke bişine. Ve usa xoya dike. Beringe hükümeta Türkiye der hakkı manşara darada beringe ama hazırya hukkiye ki gomaj vazife dest bikşine o dervama kayyum tayin ki. Şu beringe sero komarci o vezir kare hümdurci ko ki در حق وام دا گوام لی اکتکن لی کولین دکن در حق وان شرداره دا گوارم بجارتنه جی گو تکراتیا وان و ریخستنه کی تروری هبه اما انج وظیفه دست بتکشینم بر هنگاش خو گوتن ویا خویاد کی لباکوری ولات Türkiye لودره جکردارا ریا سیاست ته گرتن yani devleta Türkiye rیا سیاست جکردارا دیگره demek ki bu herhangi bir cikine ka lehereme ki bu şaradari büküm bu edere beraber bir ezve kabul lakim hükmet ve nişanda ve kine ka tiştene ka evke kinem çabecin bu prosesi ki tamam ve jiboye gotune valana burası iro dnevisi tişte godar hakke şaradari bajar mezne Diyarbakır'ta gotune
یک لیپرسین که در کسی ifade نگرتی حتی ایرو چه دوزگر که گازی وی ifade نکریه تشکی در حق وی دنات گوتنه لیپرسین گوز آلی idari de hatiye vekin ve iddia etkin. Düğü var iddiacı için müfettiş ki ne hatiye ifadeyi ne gitti? İddia ki jerine pırse ki jere pırsine. كيك محمد امين نها دواري حقوقي ده پشتی دانینا قیومان پروسه که دیل وان شارداریین باکوری کردستانی بری و دیچه مجلس شارداریان تی الیمینه کرن قالوا قيوم ما في وي حقوقي حياة مجلس شارداریان الیمینه بکه بجکار دور بخه بکار بکه وانا دواري حقوقي ده چاوایا چاوا قيوم دکاری او کسین کو هاتی هل بجارتن جکار دور بخه Zagon dibe ki goşaredar ki vazife dest vere kişandı. Bir çavi dibe. Dibe ki der hakkı da lepersin ki be jiboye dest vere kişandı. Dibe ki naxoşin kaviye be. Dibe jibajar dur be. Jeherema xud dur kebe. Ya ji çavi ser dulovaniye xo ve demi meclisa şaredari ko ev jite bijartin der hak da aliye gele hereme vaten bijartin او مجلس تجيبه دناما جناب اندام خدا یکی شاردار تعیین که زاگون بیاد بیش ام بیشین که بری به هل بجارتن سالا چویجی ام بیشین که بازار آنکره استانبول بورسا کی واناجی شاردار جی پارتی AKP بود وان کساجی دستاتن کشاندن دل وان و مجلسا شارداری جویان شاردار نو بجارت yani کسی کو bu شاردار اوجی علی گل و اتو بجارت Lebeli ev guhartına gozzagone da çebu 2016 da döve dibece ki gojiye go kayım mere tayin kirin haya kayım go dağvaz neke meclis nacibe. Lebeli gusa koya dike ki kayyume go atne tayin kirin embece evane valiye vane khub viyaji gireday nabine. Dibe ki men meclise fesikir yani edi meclis tüneye. Lebeli zagon dibe ki hatta ne kuaze meclis nacibe. Yani go kayın bu kuaze meclise vicibe vazife hukke. Lebeli dema go çuyici beri ingaci yani beri daha zaru siviye ki adareci kayın hatun tayikirin ticari meclise evke necvandın o jali çikesi vacı ne hatun kontrol ediyor. Cübeli ve ekici biri ki keyfi o be kanun be hukuku o be kontrol meşya. برز اکتر نها روشکی آلوز روشکی ناکوکل باکوری کردستانی تیجیاند متایبتی لوان هر سه باجارین گو قیومات ندانین همی ویدیوین وینین کوجمرتین دست نشان دکن خویا دکن در دورا شارداریان بحاسینان هاتنه پیچاندن هزین اولیه به جوپان لویدرین ناهیلن خلق نزیکی بیا جهابکی او قیومن گوتنجی به پاراسنا هزی اولیتین و او قیوم دبیجن دی خدمت گزاریا هفولاتیان بکن او هفولاتیان کو نکارن بشن شارداری وکی هفولاتیه کیش دخوازم اشته بپرسم دی خدمت گزاری چاوا چه ببین گاوا گو اتمسفرکی و ساحه Tabii ki hizmet şey ne yapın? Teşekkür kaç var beşim? Beşim 2016 da vakti kaymat tayin kirin şaradariye bajarı mezin a Diyarbakır. Li Türkiye hamu şaradariye mezin da bajarı mezin da navanda ego dini ve tinebe bitene şaradariye bajarı Diyarbakır. Leberi pişiku kayyum disalunif şunda hezbijartın çebu şu o junuva şaradari nuhat bijartın çıkar deyinci marhaçta 500 milyon, bazılarım 500 milyon değişti. Yani 500 milyon navdı salatı değişti ve o tişte o dinavan salada her sale ki 500 milyon hesap ki gora peri Türk nezi 2 milyara ki bişavi hesap ki gor dolar cita hesap ki 400 milyon dolar pere ki bihavi şu bir bazarı gere atma harç kırdı. 400 milyon dolar navdı salada. Bazar ki vek Diyarbakır vejer harç bıkırna. İşte bu kırna hizmet gene ev bazar bu gar ya buna bazar ki dün. Bu hizmete kesiş menedit ya. Yani
hizmet liküde hatiye çekinip edu diyemin. Ev şaradare god belki kayyum ve şaradare ki vazife bikertine. Ev şaradare god ne karb gibi kever nava gel. Hoş gel dur böyle. Neyle gel xo bigiyeceğine ki. Ev şaradare ve şava hizmet etmeşine civara. Ev iddia ki hükümete ikda ki valay. Her emli gora xo kararı xudda şaradare xud bijire. Hükümet roş ki beri roje ki eğer şaradara iade ne kese iade vazife ne kese veya xoya dike ki hilbejaltin ki den Kürt jibo sundoqê pir daxwazkar ew nîn bin. Kekê Mihemed Emin di cîhana Kurd de bir rûrayek heye ku xebatên sivîl demokratîk ên Kurdan pêşiya watê girtin. Girtina yani jiyana sivîl demokratîka Kurdan ku bikaribin xebata xwe têkoşîna xwe di çerçeveyekî sivîl demokratîk de nikaribin bikin Kurd. Gelo ev yek dikarê bandorekî çawa li jiyana siyasî demokrasî li Tirkiye bi xwe bike. Biti 2015 Türkiye devlet belki 2014 da derake mesela Kürt da nirna xwe guhart biryarekî nû da goke çi meselekî bi müzakereyê çareser nakim. O destkeftiyên Kurda jî gaf bi gaf ji holê rakir. Piştî got tenê şaredariya ra qayîm nehat tayin kir. Alîkê nêka em bêjin ki ser zimanê Kurdî da zordarî meşiya. Li vê dirê em bêjin ki ji bo zimanê Kurdî li vê dirê tişê gotimin me şaredarî ew vekirin. Qirêşa vekirin zimanê Kurdî perwerde dibûn zarok li vê dirê. Pêşî ew hatin girtinê. Pêşên navên kolana rakirin. Navên gov Kurdî hatibûn tabelayê bi Kurdî hatibûn nivîsandin wan tabelayê rakirin. Vê tişekî nîqaş xoya dike ji me re. Xoya dike ki Türkiye devleta Türk dibe ki ji Kurda ra rêya siyaseta legalî, siyaseta vekirî digire. Digire ki gava ku rahat berîn gajî veda ber Kurda lê vê demê bi destê zordariyê dike. Îro em dibêjin dibînin ki parlamenterê got di meclisê dare ki got gere çi endamekî evlayiya Türkiye nikare destê xwe dirêjî wan bike. Îro avê direşînin ser wan, îro wan tam didin, îro işkence li wan dikin, li wan dixin, nahelin bimeşin. Vê jî ji me re xoya dike ki ew kesê ku dibêjin gere hûn nemeşînin bi serê xwe vê biryarê nadin. Vê biryarekî nawendiye vê biryarê li Ankara'ya hatiye sendin o vêya jî ev talîmat ji wan hatiye dayîn ki ku kesî nemeşînin kes ciyê xwe nelibe, kes nebeşe, kes protestekî dar nexe. Gava ku vê rewşê de be yani bi imkanê demokratîk tê çalekî nikar bi deynê protesto nikar bi dar bixî, nikar fikr û ramanê xwe bînî ziman wê demê de her rêşter girtî be wê çavê tê qedexe kirin, her tiştera tê qedexe kirin. Yani do erê Kürt hatî inkar kirin, dibêjin ki ya hem inkar dikirin hem imha dikirin Kurda. Îro erê Kurd nayên inkar kirin, lê belê çi mafekî Kurda jî nayên qebûl kirin, nayên nasîn. Îro rêya siyasetê li Kurda tê girtin, Kürt jî gere li xwe rûnin ji nû ve çawayê siyasetê yani imkanê demokratîk çawayê zorê bidin serê rêkî nû gere ji xwe vekin ser vê bifikirin. Li belê vêya xweya dike ki îro dunya jî bêdenge, Türkiye jî îro zorekî de ser Kurda, rewşa Kurda gava li vê de xerab bixîne, Kürt wê çaxê li ciyê nêka jî yani li perçeyê nêka jî rewşa Kurda wê ne baş be. Türkiye dixwaze. Dixwaze dibe ki li vê dirê zorê bidim ser mafên Kurda li vê de destkeftiyên wan gava ez rakimse li perçeyê nêka jî ez karim zorê bidim ser wan. Mesela em zanin ki li Başûrê Kurdistanê referanduma serxebûnê wê jî inkar kir li vê de tehdîta jî gefa li Başûrê Kurdistanê xwar. Îro Rojavayê Kurdistanê dibe ki wek heremekî evle em ava bikin ser wê jî daxuyanî dide ser wê jî dibe ki ez ê müdahalê wê derê bikim veya iddia dike veya tîne ziman. Ziman ki vekirî tîne ziman. Vê tîkî xoya dike ki Ev yek destnîşan dike kek Mihemed. Berteka Kurtê nava xwe nane berçavê xwe. Belê kek Mihemed ev yek destnîşan dike ku atmosferek li Tirkiye peyda bûye, atmosferekî hevpeymaniyekî nîjadperest ji ber ku gava ku qeyyûm jî li ser şaredarên Bakurê Kurdistanê hatin dayîn ser sê bajarên mezin pîrozbahiyên ku Silêman Soylu re çûne MHP, Vatan Partîsî, Doğu Perinçek, Devlet Bahçeli
Veneyekî wisa ê Türkiye çend yani dikarê çi rîskên demokrasiyê jî li wir bidê diyarkirin birêzaktar. Böyle şey de çürüz koyanakken yani çabe yani ev ittifaka bevihavi gol diji kurda diji demokrasi diji azadi ev ittifaka ve gol bimeşe devam bike ve ittifakı devam bike tişekin ujinabe lehember ve kese gol hember ve ittifakına İro go denge xo negin denge kurda bu kurdar lehember ve zulmü ve zordarı gava gol ne sekinin az varım rafşa Türkiye'ci royen peşlaci öne başve. Gerem opozisyona Türkiye'ye ya mezin bigirne destan. Ha partiya komariya gel CHP. Serokê Kemal Kılıçdaroğlu dest nîşan kir ku ême ev bûyera got Rûdayî em dê bi peyaman û daxuyaniyan rexne bikin lê derketina derve xwepêşandan tiştên wisa civîn em wana rast nabînin gerek ev tişneyên kirin baş e bi çi şêweyê dikarê hevwelatiyê Kurd li van bajêran dengderên Kurdên va bajêran nerahetiya xwe dilgiraniya xwe bî dê çawa bînin ziman birêzaktar ku tu jî li hevwelatiyekî Diyarbekirê bixweîş. Şekli dikkatine, şekli xupêşandan tine ben bejin de çapemeniye da çapemeniye atiye girtin. Yani 2016 veva bi sedancı yani mecin rojname, televizyon, radyo atına girtin. Böyle ki hem Kürt hem muhalefeta Türkiye çend ciya kare xo ifade bike. Ya medya sosyal ser medya sosyal xo ifade bike ya bir şekli ka bu xupêşandanê ki meşen girsayî bi mitinga bi şekli ka kare xo nîşan bide o fikr û ramanê xwe bîne ziman. Bi vî hawî jî zorê ser hikûmetê çê bike ki ku hikûmet vê zordarî paş ve babêje û diraqê daxwazê Kurda de jî gaf babêje. Yani vî hawî tu nîşan nedîne mümkün e. Lê belê mesela CHP da ez bawerim Kürt hemî şaş li fikrin. Ji ber çi gerem vê ti carî ji bîr nekirin. CHP fikreka îdeolojiya damezrana Komara Türkiye ifade dike. Yani Komara Türkiye gavatê damezrandin li ser di tişta, li ser de esasî meşe. Yek ji îdeolojiye, ew îdeolojiya Kemalizmiye. İdeolojiya Kemalizm hem devlete de çabuk devlete de cî girt ve di CHP de jî vücud girtiye. Ji ber vê yekê CHP ji bo beqa devletê got vî şeklî vê statûkoyê got dewam bike ji bo çi îcab bike wê bikirtîne. Ji ber vê yekê jî dibe ki ez biraz desthilatdariya dûr jî bikevim timî muhalefet ez bibînim tiştê ji min re herî baş qenc wezîfa min a pêşî evekî got beqa Türkiye o ve statûkoyê got bi şeklê xwe bimeşe. Daxwaza wê bibe. Em vê carna derheqê CHP da Kürt evkekî şeklekî şaşîtî difikirin CHP partîkî bîhaviye vê Komara Türkiye damezêrê Komara Türkiye. Ji ber vê yekî tiştekî derheqê CHP tiştekî nû gafekî baş hêvîkî wisa ez bawerim ki gerem ji evka xwe serê xwe dûr bixîn. Birêzaktar ev proseya got destpêkiriye danîna qeyûman ser şaredariyên Kurd gora nirxandina te ev proses dê berdewam bike yan jî bi van her sê şaredariyan niha pê amek tê xwestin got bêgihandin tu çawa dinirxîne? Di şeklî dibe. Bi yek şey li gor li vê tenê yemejin protesto xupêşandan û bertekê gel zêdî wî tiştekî nêka. Yani îro mesele ev gaf li gora hukûka navxwe nemeşe. Türkiye li alîkê din jî rastî mesela Rojavayê Kurdistanê da mesela Suriye'de tengasiyê wê hene. Li wê gorê wê gaf babêje. îro em bêjî ki her tişt bi heva girêdayî ye bi rastî. Yani li wê derê gava rewş û guher ve li wê derê got tişt çinkî tişt zelal biminse Türkiye li gora wê gaf babêje. Li alîkî da li wê derê ji Kurdara siyasetê ciyê siyasetê rêya siyasetê ji Kurdara teng dike li ber alîkî din de jî sibê ro eger li
Rojavayê Kurdistanê derheqê wê de eger Tirkiye û herema Rojavayê Kurdistanê da ji bo statuya wî were qebûlkirin Tirkiye di wê de gaf bavêjise li vê derecê gafê paş da bavêjin û şaredar dîsa bigihîn wezîfa xwe. Li Belê. belê gava got biyavê rewş xerab ve Tirkiye û Kurd ji hevdû eger ew bibin yani çawa bêjin eger şerekî mezin devam der ki beş xwedî çi şaredarî namîne. Belê spas Mehmet Emin Aktar serokê Baroya Diyarbekirê berê mafnas ku stûdya me Diyarbekirê tülgelme. Temaşevanên hêja vîya wayê em hatin dawiya bernameya Rojavayî û heta bernameyek dîna rojev her şev.